dugo se znamo da ste sigurni da vam ne pričamo lovačke priče. Ipak, one najbolje zaslužuju da se čuju još jednom. Dobrodošli u Eksplozij specijal. Predvideo je rušenje Svetskog trgovinskog centra. Smrt Lady Di. Nesreću i buđenje iz kome Halida Bešlića. Pomogao u pronalasku čak 700 nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije i čitave Evrope, često u na gotovo identičan način što je još izirije, u isto vreme i u isto mjesecu. Zahvaljujući ovom čoveku, policija je pronalazila nestale širom Evrope, a o njegovom daru predviđanja ljudskih sudbina još se govori. Predvideo je rušenje Svetskog trgovinskog centra. Smrt Lady Di.